Asante, tumpatie nafasi ndio hiyo gavana na Siakae kiabuya kimanine tos. Naomba sasa gavana anze pale asalimie wananchi. Tumpatie nafasi ndio hiyo tusalimie. Ndio hiyo. Asante. Asante, tumpatie nafasi ndio hiyo gavana anaingia. Yes, ndio hiyo, tumpatie nafasi. Tunachukua mikono juu tunasalimia gavana ndio huyo tayari. Wapi sangwe na vigere ndio huyo gavana. Wacha tumpatie ndio hiyo, tumpatie nafasi. Wakiwa na mheshimiwa ndio huyo. Wakiwa na pamoja na mheshimiwa ndio anatusalimia. Ndio hiyo salamu ya gavana wetu na mheshimiwa Moivere. Wapi makofi? Asante. DJ. Weka makofi ya juu ndio hiyo, weka. Weka ndio hiyo. Weka makofi ya juu ndio hiyo. Aya. Aya ndio hiyo. Aya ndio hiyo. Teharewe. Rogamera ya wagwa. Aya ndio hiyo. Aya. Ine wa muthamaki. Dawe. Ate toreinaga atia. Negwa deinaga. Aya. Ine wa muthamaki. Asante. Thank you, DJ. Thank you. Riu turenda kunengera muhoithia na andu mwaka mbere tondu tomorrow ku kianda ndika ni gukena mwakena ni gavana tuma kuria kianda. Sawa. Rekenengere evangelist nigetha atuhoithie. Karibu. Waigire miaka ya thina yathira ni ugaturora tucoka yugo turerwo tuthikiriria nigetha tuhoe. Wacha tuombe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twoka mbere-inĩ ciaku, nĩ twagũtĩĩra, nĩ twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, nĩ wĩkĩte maũndũ manene, nĩ tuonete hinya waku kuma rũcinĩ Mwathani, nĩ tuonete ũgĩtũrathima. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa mũgeni ũyũ watũrehera mũheshimiwa witũ mwega, twahoya twambĩrĩrie nake wega, gĩtagatĩ kĩega ona kĩrĩkĩrĩro kĩega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũtikĩhũrĩre ũcio mwĩmbo. Yes, turenda kunyiha muno na ni tukwenda kunengera mheshimiwa nigetha ni undu wa time no itha guhoyaga tucoke ngari ire yuma mbere tucoke ima ngari ire no murona ngari iyo ona tarake igwikana ikuje mbere. Sawa, acha nipatie mheshimiwa nigetha mheshimiwa arikia. Mheshimiwa akirikio guo egucoka akaribise gavana akirikio guo all the MCS majority leader nimeona wako hapa. Governor atawapatia nafasi baadaye. Karibu. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Gavana Kimani Wamatangi na waheshimiwa wengine wa Kiambu County na andu wa guku gwitu Nyacaba, Maraba, Witaithie, Kiahuria, Ngai nĩ mwega. Na higo ciothe magai tugeithanio guo mani nĩ inyuaya. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Nĩ twakena muno nĩ ũndũ wa gũka gũkũ gwitũ gũkũ Witaithie na ngĩmakuaga gũkũ nĩ kũndũ kwa hiti. Tũtũre na hiti muno no nĩ ciathirire mwĩre mũceke ũguo ũhoro wa hiti gũkũ ti kwa hiti rĩ gũkũ ti kwa hiti rĩngĩ. Ya pili, Mheshimiwa Gavana, tukwendete muno na tugutanyite muno kuma kiroko twatire tugwetereire guku andu aya makijire guku thaa 2 cia kiroko ati matiranyua cai kiroko matire marari araji ndai mara masapa kana dina
Thimuturia hotu. Lakini baba ameshaingia. Letiguo. Na niguo tumuonie ni akinya guku atumia ndatumugire ngemicigana. Na niguo kerekereria kindu arekeria na hi. Ena hinya niguo andu aitu. Rwa mbere. Rwa kere. Rwa gatatu. Rwa kana. Na mwisho. Gavana nuona wendo wa andu aya guku gwitu witaithie. Na tukenete muno ni undu waku guka guku. Wakere gavana tugucokerie ngatho. Tondu kumaria waingirire woya ucukani uyu. Guku gwitu witaithie. Ona kirathi kia ECD gutiari. Ungiathire haria Muthara. Mathomagira kirathi kihana ta kia nguruwe. Today marathomera kirathi kina tiles kina ceiling kitu mzuri kabisa. Ukikuja hapa kwetu Nyashafa bado utapata kuna darasa. Kuna ECD center. Na senezo cirathaka wega. Ungiurio mwana wa guku wa guku witaithie. Norore mwana we St Peters Korea yote ni kama ligi moja saa hii. Tupigie gavana makofi. Gavana wetu. Guko gwito thibitari maga igutirana thibitari kana turana thibitari turanyitana na Thika Power. As you're speaking today, thibitari nende kuira iharo gogo. Gavana kikuja hapa ndi kurehana magitari na twambiririe urigitani uthi na mbere. Ucio ni wira kati wira. Tumpigie makofi. Sitaki kunena maneno mingi because tunajua ukienda paka pale witaithie utapata drainages bado ni mzuri nzatengenezwa na jam mzuri. Kwa hiyo mae maito matire tugiaga na njire etagireire. Iyo barabara itakuwa sawa. No gavana guku twina thina arigwa mariki kina bojaretie. Twina thina munene muno wa barabara. Lakini umetusaidia sana gavana. Nikatuga giciko ne giciko. Tado mbere yo ndatari muikari wa guku uria ukurahanaga kurari kuru muno nginya ukira kuhana thaisi uyu. Lakini bado shida ya barabara ni kubwa sana humu kwetu. Ogethie barabara yaku mahali na thengio muno gavana barabara yaku mahali taithie guko ogu no atwikire first aid. Although that not a county function. Hiyo barabara si ya county, gavana aitengeneza. Tumetengeneza na hiyo barabara. Hiyo ni barabara thikari nene. Lakini gavana akasema watu wangu hawezi umia tukiwa. Sasa hiyo barabara tukafanya first aid imeweza kupitika kimzuri. No gorie gavana tado ino hoti. Na tuga thiini wa Kathoreki aria kigo kemwe tu na mwa wakwa ni ukuhona. Gavana ukiwa kigo kemwe tu barabara ume haria yarami uki oguo. No ekorwo ibarabara imwe njega muno guku gwitu. Najua mpaka MCA waheshimiwa wako hapa wameteseka sana before ingie huku kwetu. Tado okodo guregerere no wagerere riengi kuumira ni shida. Gavana tuna mugundo unge wi hari uguo. Iyo shamba to request tujengewe polytechnic ama vocation training center. Ni wa advertise dada opustu hanini uguo tu contractor igire. Nigetha vijana wako hapa waanze kusoma ama kusomeshwa course zetu. Niguo andu aitu. Ni mukwenda oguo. Kama tikembora hora makofi niguo muthuri akione ugo turenda. Gavana haria wetaithie muno twakureheire haria Muslim ambao tumjenga ECD. Hiyo shamba ambayo iko hapo. Hiyo 2 acres. No advertise thibitari a level 3 hospital. Gavana sema neno na thibitari wethi na mbere gututhie guthie kiandutu na tuthie guthia gacororo kana ate andu aitu na ndau akaundu kaga mukamwe ga niguo hote gutavira wala wagereire aigua ngoro yake esaja muku. Gavana tuna ingine kule Kiahuria na wetaithia ni kubwa inafaa igawanyishwe kama 3.
weta kuria kiahuria na ungituhe thibitari ingi andu akiahuria mathiaga igegania a very big distance no tukene muno na ya mwisho gavana the only hospital that we have in Wetaithie iko Muthara mwisho na maga iguge kono ria kahana ga thibitari kau gavana no rigwo nila so neza na kuomba gavana wetu hiyo ipatie facelift igwe kwa thibitari mwegega na thibitari wina attraction yako igana wa moico gavana turauga thina witu no fara gituguo thina witu no igo bro ina gura moigai wajora waigaga ne mutu na ithoigaga ne fara na kinajua gavana wetu ni mtu wa kusema na kutenda adwa aito awe Wetaithie umothe tukite negetha tuote kuwa maundu maigana ona najua kuna tungurue ya vijana kuna vifaranga kuna fertilizer kuna mahindi na kwina kaundu kara kagi uguo na baba giuka guku no nginya tuhune muthurio okuona haha uguo gavana Kimani Wamatangi tumekuwa na magavana wengi zaidi Kiambu lakini ugavana kazi ambayo ametenda na wira uria areire thiini wa Kiambu na guko gwitu agithina mbere urikio na njere yagirire muno ni mzee unaosema ena rwendo rwa rurire thiini wake geke ne gitungati thiini wa itura riritu muthurio tumunyitirira na njira yothe ya tukihota kumunyitirira okore mahoya tumunyitirira maho no yoka haro ni Ngai wa murathime mwike maundu mega na tuthina mbere na kwendana na tunyitanagira na hiyo ciothe asanteni sana asante DJ wimbo DJ tosha murega ndwe Wetaithie muriega ringi ati ndaigua mutirite nguma hwai na mutiraire toro mwego wa Wamatangi ni aroka na fertilizer na tukuruwe na tucui mwaroka thaigiri na motiumete haha jambe no itago mwiveri ona tumai ndanagura twakunyua ona tumai ndimuhure vaini no githita kwivira ni amutetagira wega mundu uyu githe maundu ma guku ndarakimanyita ndimwire mwiviri ni okaga wabici yakwa na akahe uhoro na tondu ndeto ciuragira ki itheru-ini ndimwire tukiambiriria wira wa guku Wetaithie haria turakoreire wira ukinyitio ni aria marari mbere yakwa na mukaririkanaga andu a Wetaithie ngimucokagiria ngatho ndi gavana wanyu wa kana tondu kurari na ngia thatu marari mbere yakwa aria marari mbere yakwa mumenye giti giki muraheire maraikarire miaka 10 nie ni hindi ndagiikarira riu miaka 2 na mieri 6 twamwa andu aitu ungihura mbica kwaria uhoro wa ma wira wa miaka 10 na wira wa miaka 2 na mieri 6 ujira ni wira uriku uronekana ni uriku uronekana atiriri githe mweveri ndaramwira tungitua gutara guku mathukuru maria twakeire ciana citu iria ciracoka cukuru cia nathari thiko ici katiba njeru itaga mathukuru mau ECD center na ni ire mwakire wacio tondu thukuru ucio wakago wina mubango mwega irathi igiri nyitanite wabici ya mwarimu riko ria ciana hamwe na nginya haria ciana cireagira ukaheana mabuku ugathondeka mubango wa arimu guthoma nigetha ECD ikarika na ugathondeka nginya miciuha ya gukenia ciana guku kwe mwana wa guku Wetaithie yothe uthiaga kirathi kia Wamatangi utanyuaga iria muthenya wa ramithi ni kuri mwana uthiaga irathi cia Wamatangi utariaga matumbi thiko 4 o kiumia kwe mwana utanyuaga ucuru wa vitamin thiko 4 o kiumia ndikimwira riu kaunti ni tugarurite
na nikio twigire turambireria na wira wa githomo tondu gutire kindu kiuru ta thikiriria andu awiteithie ona ungikorwo we mundu uriku kana uriku ona ungikorwo we na irathimo iriku no ukorwo ati urokira rucini ukaririro ni mwana wi hau either muhutu na ni ngaragu kana ateguthie cukuru kana muingate akagwikaragira hau no ukorwo we na gikeno wakorwo we na thayu nikio ndoigire tukwambiriria na githomo riu githomo tuthiite tuhatite tukinina mweri uyu December ikirika ni twariki uhoro wa githomo tuhe mwandu itu to tugwaka mathukuru mothe mwana waku tathikiriria muikari wa witeithie tha ici agicoka cukuru angikorwo athiga kirathi kia wa matangi ndukanagure mabuku wa matangi ni aragurire mabuku me cukuru ndukanagure benjo kana raba wa matangi ni agurire cie kou ndimuragia atiriri andu aya mukinjirenie tondu ona wa mwiviri akiugaga ati ni tuguthondeka ati tuthondeke kuria Muthara na nima nie ni ngwaka thibitari yo wega na ndimikire itanda uria turavangire nawe tondu haria ndiramuheire thibitari haria witeithie ndiramuhe ya kiahuria ndiracihe contract ya o thibitari $50,000 neno ya Muthara ona no ngumihe mbeca ndimitue thibitari ya level 3